Yesu nashimwe cyane, ndabashuje mwese aho muherereye, amahoro y'Imana abane namwe. Ndagarutse ngarukanye ubutumwa bwiza. Ndasaba umuntu wari we wese ari butangire ino video nukuri ayirangize. Mwene data, ndakwinginze ibitekerezo byawe ubivane kure, maze uhe umwanya ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Imana ntago izaceceka, Imana ntago izarekeraho, izaguma ikuburira nubwo wanze kumva, izaguma ikuburira. Yesu nashimwe. Hari uwo Imana irimo irarondera. Mwene data, mubo irimo irashaka nawe urimo. Imana irimo iraroba, mubo ishaka kuroba nawe urimo. Ndakwinginze umutima wawe ufungure kugira ngo wumvirize ijambo ry'Imana. Iki ni igihe cy'ijambo ry'Imana, iki ni igihe cyo kumviza ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Mu papa, mu mama, musore, mukobwa uri muranyumviriza, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, ino video ntugende utayirangije kugira ngo wumve ni giki Imana ishaka kuganira nawe. Yesu nashimwe cyane. Ndabafitiye ijambo ry'Imana riri mu Bikorinto ba mbere igice 6 ku murongo w'9 tugeze ku w'10. Abikorinto ba mbere igice 6 ku murongo w'9 tugeze ku w'10. Yesu nashimwe cyane. Turongera kandi dusome mu byahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Haleluya. Subiremo. Ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15 n'umurongo umwe. Yesu nashimwe cyane. Ndabinginze kandi imitima yanyu muyifungure, murazi ibyo Yesu abashakaho. Yesu ashaka ngo ufungure umutima wawe maze yinjire. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze. Ndakwinginze ubwami bwawe buze hano hantu. Ndakwinginze ubwami bwawe buze mu mitima y'abantu, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data wa twese mu ijuru, genda ufate ibitekerezo by'abantu. Mana, abo ubona barimo baratekereza ibintu bibi, ndakwinginze ubitwike mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Data wa twese mu ijuru, genda ufate imitima y'abantu. Mwami Yesu, genda ufungure imitima y'abantu. Abafite imitima ikomantaye, ndakwinginze ugende uyoroshe kugira ngo ijambo ryawe ryinjire mu izina ryawe Yesu Kristo. Ndasengeye uyu mukobwa, ndasengeye uyu musore, ndasengeye uyu mupapa, ndasengeye uyu mumama. Ndakwinginze Yesu Kristo, ubwiza bwawe bakayanganireho kugira ngo Mwami Yesu ijambo ryawe rije muri bo maze rigice rikoze muri bo. Uruwera Data, ndabohesheje imyuka mibi, ndatwitse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana wari mu ijuru n'isi, ndakwinginze ino jambo Data wa twese uri mu ijuru urirungike nk'umuriro, rigende rigere kuri babandi ukeneye ko baryumviriza mu izina rya Yesu. Rigende rirobe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakwinginze Yesu, rino jambo rikurikirane kugira ngo Mwami babandi wateguye, babanduzi amazina, babanduza aho baba, babandi Data wa twese, kugira ngo ribashikeho maze ribarobe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ewe Yesu Kristo, uraje kugira ngo utware umugeni. Haleluya. Uri murezi umugeni. Yesu Kristo, uri muracura umugeni. Yesu, uri muracura umugeni. Ndakwinginze Yesu Kristo, ugire neza abantu bari kure yawe kugira ngo Mwami Yesu Kristo bakugarukeho. Mana waremye ijuru n'isi, Yesu Kristo,
urimo uracura umugeni mwami, kandi ubandanije ucura umugeni. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze uduhe kuba maso, kuko tutazi igihe cyangwa isaha. Uwera Mana nyir'icyubahiro, haleluya, ndakwinginze winjire mu mitima y'abantu maze ubatunganye Data, kugira ngo mwami isaha yabo niyagera izashika isanga biteguye Data. Haleluya. Mwami Yesu, urimo urasarura, urimo urasarura, urimo urasarura, urimo urasarura. Yesu Kristo, urimo urasarura Mana, urimo urasarura. Haleluya. Ndakwinginze mwami Yesu Kristo, itara ryawe ryake mu bantu bawe, itara ryawe ryake mu bantu bawe mwami. Haleluya. Mwami Yesu ndakwinginze, haleluya, gira neza abana bawe mwami Yesu, barakurindiriye, bararindiriye kumviza icubahereza. Yesu Kristo, icyubahiro ni icyawe mwami Yesu, ndakwinginze ubagire neza, ni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Haleluya. Ndagushimiye Yesu, uri umwami. Yesu Kristo, urimo urasarura Mana we, urimo urasarura, ubandanye usarura, urimo urasarura Yesu, urimo urasarura we, umugeni niyame yiteguye we, Yesu Kristo. Haleluya. Tugirire neza, tugire neza, tugire neza, tugire neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwene data mwayumviriza, mbere yuko ndi butangire gusoma ijambo ry'Imana, reka ndakubwire ko Imana irimo irasarura, kandi umuntu akwiye kwama yiteguye, kuko nta numwe azi ngo ninde azashikirwa. Imana ibandanije isarura by'ukuri, ntubipinge, kandi niko kuri. Imana irimo irasarura, irimo irasarura umugeni, irimo iratwara umugeni. Mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, aho uri hose wame witunganije, waba uri mu kazi, waba uri mu muhanda, waba uri hehe, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana wame witunganije, kuko utazi igihe cyangwa isaha. Mwene data, Imana irimo irasarura, Imana irimo irasarura. Mwene data, niba utabizi ko Imana irimo irasarura, ndakwinginze ubimenye. Imana irimo irasarura, irimo iratwara umugeni, irimo iratwara abakiranutsi. Imana irimo irajana abantu. Mwene data, ntago uzi isaha yawe, nanjye ntago nzi isaha yanjye. Buri muntu ahari icyo akwiye gukora, akwiye kwama yitunganije, akwiye guhora yitunganije. Yesu nashimwe cyane. Dusome ijambo ry'Imana. Ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire. Abashakanye canke abasenga ibigirwamana, canke abasambanyi, canke abagabo bendwa, canke abagabo bendana, canke ibisuma, canke abifuza, canke imboregwa, canke abatukana, canke abanyazi, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Yesu natugire neza. Rino jambo rivuze iti, ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana? Yesu natugire neza. Mwene data, ntabwo uzi yuko abagabitanya, ntabwo uzi yuko abanyabyaha, ntabwo uzi yuko abakora ibizira ko batazaragwa ubwami bw'Imana? Ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Abakora iby'Imana yanga bose, abanze kumva, abinangiye imitima, abo bose ntabwo bazaragwa ubwami bw'Imana. Haleluya. Mwene data, urashobora kuba uri muranyumviriza, warinangiye umutima, Imana iguma ikubwira buri munsi
ariko ukanga kumva. Reka ndakubwire ngo abagabitanya, abakora ibyaha, abakora ibizira ntago bazaragwa ubwami bw'Imana, ntago bazigira binjira mu bwami bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Abantu benshi baryamye mu busambanyi, abantu benshi baryamye mu businzi, abantu benshi baryamye mu kwikinisha. Bene data, nubwo muri mu rushengero, nubwo muririmba, nubwo mudiyakona, mbese nubwo mutonda buri munsi mu rushengero, yamara Imana ntagibazi. Imana ntibazi kubw'ibikorwa byanyu bibi muri ko murakora. Mukora imirimo y'Imana, muca mukora ibyaha. Reka ndakwibutse ngo abagabitanya ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Mureke kubara imyaka mumaze mu rushengero, mureke kubara imyaka mumaze muri abaririmbyi, mureke kubara imyaka mumaze mwarabatijwe. Nubare imyaka umaze uri mu Mana, ufite imigenderanire myiza n'Imana. Kuko kuvuga ngo ndi umuririmbyi, ndi umudiyakoni, ndi umuki, ntaco bimaze. Uri kure y'Imana ntaco bimaze. Haleluya, ntaco bimaze. Reka ndakubwire mwene data, bavuga ubutumwa bwiza ukinangira umutima, yamara ni wewe baba ariko barabwira. Iyo wavuze umusambanyi ucurakara, yamara ni wewe baba bariko barabwira. Mwene data, niba udashaka kwihana ububi gishoboka, uzashaka Imana uyibure. Hazagera igihe uyishaka uyibure. Haleluya. Mwebwe muriha amahoro, mugasambana mukavuga ngo nzakwihana ejo, mukiba mukavuga ngo muzakwihana ejo, mbese mugasinda mukavuga ngo muzihana ejo. Mwene data, ejo ntago ari ahawe, ejo sahawe. Ni wihane bishitwe uyu munsi, ni wihane ubu ngubu. Ihane uve mu nzira zawe mbi. Ejo uri muravuga urashobora kutazagerayo. Haleluya, urashobora kutazagerayo. Mwene data, ejo hazwi n'Imana. Urashobora kuba usigaje amasaha, urashobora kuba usigaje iminota, urashobora kuba usigaje amasegonda. Rino jambo rikakuzaho gusa kugira ngo ugire iki wihane, hanyuma ni wamara gupfa ukaja mu ijuru. Mwene data, uramenya, ukwiye kumenya ko utazaguma ngaha mu isi. Shaka umara imyaka 100, shaka utunge, shaka ufite amamodoka, shaka ufite amafaranga menshi muri banke, amaherezo uzapfa. Mbese ni kubera ko udashobora kwiyumvira ko uzapfa? Ni kubera ko mudashobora kwiyumvira ko muzapfa? Mwene data, ntabwo uzaguma ngaha mu isi. Ibyiza rero, shaka Imana bigishoboka kwibonwa. Inyuma y'urupfu nta kwihana biriho. Inyuma y'urupfu nta kwihana mwene data. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Wewe uri muranyumviriza, uyu munsi ashobora kuba umunsi wa nyuma wawe. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, utunganye ibidatunganije ugikora. Bamwe Imana irababyura mukabyuka muri bazima muhumeka, abandi bose bapfuye. Bene data, mugatesha agaciro ubwo buntu Imana ibagiriye. Yamara Imana ibibabyuye kugira ngo mutunganye ibidatunganije. Buriya ntago Imana iba ibasigaje kubusa. Ibishaka ngo mwihane, ibishaka ngo muve mu nzira zanyu mbi, ntago ibishaka ngo mwebwe murimbuke. Ariko reka ndababwire, abantu bose baguma bagira iki? Abantu bose baguma binangira imitima, bakomanaza imitima, bakaburirwa ntibumve, bakica amatwi. Abo bose bazarimbuka. Ihene zizaje ibubamfu, intama iburyo. Bene data, ihene murazi yo zizatabwa. Ihene zizatabwa he? Mu muriro. Mwene data, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, nureke ibyo uri murakora.
shaka ubwami bw'Imana bigishoboka ko bubonwa. Nimushake Imana, imitima yanyu nishake Imana. Bene data, muve mu by'isi. Iby'isi nta kamaro, iby'isi bizarangirana n'isi. Bene data, bino bizarangira. Nimushake Imana bigishoboka kibonwa. Haleluya. Nimushake Imana bigishoboka kibonwa. Hano ijambo ravuze ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire. Abashakanye canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bendwa canke abagabo bendana ngo canke abagabo bendwa cyangwa abagabo bendana. Rino jambo abagabo bendwa n'abagabo bari mu barongorwa n'abagabo barongora abagabo bagenzi babo, abo ngabo nta bwami bw'Imana bazabona keretse bihanye bakava mu nzira zabo mbi bakihana. Haleluya. Mwene data uri hanze, mwene data wataye Imana, nukuri nimwihane, nimugaruke ku Mana, nimugaruke ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Bamwe baguma bavuga ngo Imana ni inyembabazi, Imana ni inyembabazi. Reka ndakubwire mwene data, uwo muntu ari mwaragutamika iryo jambo ngo Imana ni inyembabazi, Imana ni inyembabazi. Yamara ukwiye kumenya ko Imana igirira imbabazi umuntu ashaka kuzigirirwa. Haleluya. Reka nsubire muno jambo. Imana igirira imbabazi umuntu ashaka kugirirwa imbabazi. Niba wewe udashaka kugirirwa imbabazi, imbabazi zakubaho gute? Imbabazi zakuzaho gute? Yesu nashimwe. Niba ushaka kugirirwa imbabazi, guhera uyu mwanya ubwire Yesu uti, Mwami Yesu, ndaje ndi umunyabyaha, ndakwinginze umbabarire, ndi umusambanyi, ndi umurozi, ndi umupfumu, ndi umujura, ndiyambika ubusa. Mwami Yesu mbabarira, ndemeye umbere umwami n'umukiza wanjye, unyobore, ndashaka kuja mu ijuru, mbabarira, ndasaba imbabazi zawe zimbeho. Amaraso yawe yeze umutima wanjye, amaraso yawe yeze n'umubiri wanjye, kubera ko umubiri nawe ukoresheje ibintu bibi. Mwami mbabarira. Iyo uri muravuga ayo magambo, ubu uri urashaka imbabazi, ubu uri murashaka imbabazi mwene data. Wewe ubwawe wiyaturiye n'akanwa kawe, watuje akanwa kawe kushaka imbabazi. Uri murashaka Imana ikubabarira, ushaka Imana igukureho agasembwa k'inzoga, ushaka Imana igukureho mbese ingorane yitwa ubushakanyi. Uri murashaka Imana ikugira imbabazi. Wewe urashaka imbabazi. Imana yo mu ijuru irakureba, ikareba umutima uciye bugufi. Imaze kukureba ikabona ko by'ukuri uyikeneye, ikikugirira imbabazi. Imana ikikubabarira. Ariko mwebwe murabeshwa. Imana ni inyembabazi, ni wibe nta kibazo, tukana nta kibazo, ikinishe nta kibazo, kora ibyo wumva ushaka nta kibazo. Imana ni inyembabazi. Reka ndakubwire ngo Imana igira umuntu imbabazi, uwo muntu ari we azikeneye. Niba udakeneye imbabazi, Imana ntabwo yazikugirira. Yazikugirira gute kandi utazikeneye? Yesu natugiye neza. Haleluya. Imana ni inyembabazi, izambabarira. Reka ndakubwira uri murihenda, shaka Imana bigishoboka kibonwa. Nuyishake watuza akanwa kawe, genda mu cyumba cyawe, genda ufunga umuryango, genda ubwira Imana ati, Mwami Yesu ndaje, naragiye kure yawe ariko uyu munsi ndaje, ndakwinginze umbabarire ibyaha byanjye, ndi umunyabyaha. Watuza akanwa kawe bivuye mu mutima n'amarira mosozi. Haleluya. Uyibwira ukuntu waciye inyuma umugabo wawe, uyibwira ukuntu waciye inyuma umugore wawe. Bene data, mugende mwihane,
mwihane. Yesu nabagire neza. Ibyo kwihumuriza mu bireke. Ibyo kuvuga ngo Imana ni inyembabazi ku muntu yazishatse, ariko udashatse imbabazi ntago iziguhereza. Dusome ijambo ry'Imana, ibyahishuriwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Dusome mu izina rya Yesu. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akabikora. Ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Imbwa. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Izo mbwa Yesu arimo aravuga niziye. Ntimugire ngo nizambwa mwirirwa murakubitagura ibihiri. Ntimugire ngo nizambwa zazi zifite imirizo. Ntimugire ngo nizambwa muguma muvuga ngo ngizo muziruka inyuma. Izo ntaga izo mbwa Yesu ari karavuga. Imbwa Yesu arimo aravuga n'abasambanyi. Inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Mwene data, mu buryo bw'umuka nibura umusambanyi ubwiranwa n'imbwa. Nibura umusambanyi, nibuzi kuri umusambanyi, mu buryo bw'umwuka ugeranwa n'imbwa. Bene data, inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Inyuma hazaba abasambanyi n'abarozi, n'abicanyi, n'abikinisha bose, n'abakora ibizira, n'abasenga ibigirwamana, n'umuntu wese akunda kubesha. Umuntu wese akunda kubesha akabikora. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu natugire neza. Mwene data, inyuma hazaba imbwa n'abarozi. Bishatse kuvuga ko abanyabyaha nta juru bafite, bazasigara hanze. Kandi ndakubwire ngo bazakomanga. Nta numwe azabafungurira. Azabwira ati nimumvire hose ndabazi, mwankozi z'ibimwe. Yesu natugiye neza. Mwene data, nibuzi kuri umusambanyi, mu buryo bw'umwuka ugaragara nk'imbwa. Ntago ndikunda kwitimbwa. Ijambo ry'Imana ryo ribivuze imbwa. None ugira ngo Yesu arimo aravuga ziriya mbwa mwirirwa muravuga ati ngizo. Yesu ntari karabwira biriya bikoko, arimo arabwira abantu imbwa zizasigara hanze. Izo mbwa rero ni iki? N'abantu b'abasambanyi. Abantu b'abasambanyi. Mwene data uri muranyumviriza, ntago ndakwisimbwa, umbabarire. Sindakwisimbwa. Ariko imbwa gisigura umusambanyi mu buryo bw'umwuka. Yesu natugiye neza. Abashakanye abo bose nta juru bafite. Murekero kwiyorohereza. Nimureke kwiyorohereza. Umuriro uzabatwika. Ntimuriko muraburirwa mukanga kumva. Ntimuriko muraburirwa mukanga kumva. Mukaguma mwiyorosa ibyaha. Reka ndababwira, ibyo byaha ibyo nibyo bizabaturira. Ibyo nibyo bizabatwika. Ntimumaze igihe mu rushengero, ntimumaze igihe muririmba, ntimumaze igihe mumuvuga ubutumwa bwiza, ariko ibyaha bibanukaho. Rero ibyo byaha ibyo bizabatwika. Gusa uri n'ubwenge yarakwiye kwiruka agashaka Imana hakiri kare. Akayishaka bigishoboka kibonwa, akayambaza ikiri hafi. Kubera ko hazagera igihe Imana igenda uyishaka uyibura. Ngo nimunyire mu irembo rifunga. Irembo rifunga ni Yesu Kristo. Iryo rembo niba mudashaka kurinyuramo, mwene data, niba mudashaka kwinyuramo ubu ngubu, hazagera igihe muyishaka muyibure. Hazagera igihe muyishaka muyibure. Gusa ndaguhanuye kubw'imbabazi z'Imana, nimushikirize imitima yanyu Yesu Kristo. Nimumwemere abaganze. Nimumwemerere ababere umushumba. Nimumwemerere abayobore, abaje imbere namwe mumuje inyuma. Nimumwemerere, kubera ko Yesu Kristo araje. Arimo araresha ubu.
arimwe arakoresha we mwene data, arimwe arakoresha kandi akwinginga, ariko we ntabwo uri kurabona ko Yesu Kristo arimwe arakoresha kandi akwinginga. Yesu Kristo arimwe aragutereta, arimwe aragutereta wewe uri muranyumviza, wewe musore. Yesu Kristo arimwe aragutereta, rekana no kwikinisha kwawe. Izo filime z'amapornographe mureba muzireke. Mukobwa, izo pornographe muzireke. Ba papa ba mama, izo pornographe muzireke. Uko kwikinisha kwanyu mubireke. Yesu Kristo arimwe arabatereta. Nimuve mu nzira zanyu mbi. Nimwanga kumwemerera azabareka, kandi niyabareka muzamugowe, muzamushaka mubure. Haleluya. Ngo bazabona ibara, ngo kuko bagiye barangara bakamvako, kandi ngo bazotikizwa, ngo kuko bancumuyeko. Ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza Bayali imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya, ngo maze mukaza mugahagara, ngo mu ngoro yitirirwa izina ryanjye, mukavuga muti murakijijwe, kandi muti byagezwe nabahaye, ngo nzabibahanira byose, ngo ndabishira imbere y'amaso yawe. Bene data, ngo ibyo ngurabikura nayo igaceceka, ngo ukibaza yuko muhwanye, ngo izabiguhanira byose, ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yesu natugire neza, Yesu nakugire neza. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguma ikuburira inyuze mu bakozi bayo. Haleluya. Imana yo mu ijuru irimo irasemerera inyuze mu bakozi bayo, ariko wowe icyo uri kurakora urimo urazerera nk'umuntu adafite yaje. Ugenda hari yuje, hari ugenda hari yuje, hari uzunguruka ugaruka, ugenda mbese ntufite uhagarara. Reka ndakubwire, ukumbura utoranye, fata umwanzuro, fata umwanzuro, fata umwanzuro. Reka kuvuga ngo uri umukristo yamara utariwe. Mbe urazi ikiruvuruvu, ikiruvuruvu ndiza neza ko buri muntu akizi. Ikiruvuruvu ni ikintu cihindagura, kigeze mu gwatsi kibugwatsi, kigeze hatukura kiratukura, kigeze hari umuhondo kiba umuhondo, kigeze hari ubururu kiba ubururu, kigeze hari umukara kiba umukara. Mbese irangi byose kigezemo gica gihinduka. Mwene data, ubwo nawe ni wowe uruvuruvu, ariko reka ndakubwire, iki ni igihe cyawe cyo guhinduka. Nugende mu cumbi wawe, genda mu cumbi wawe upfukame, urire, ubwire Imana ati Mana ndi umunyabyaha. Genda ubwire Imana, haguruka uri mu izina rya Yesu, ugenda ubwire Imana ati Mana ndi umusambanyi, Mana ndikinisha. Uyaturire udaciye ku ruhande, udome ku byaha uri murakora. Mana ndeba amapornography, Mana nkura za karesi, Mana ndakwinginze umbabarire, ndemeye guheba ibyaha byose guhera uyo munsi. Ubwire Imana uyaturire, uyaturire ati Mana ndakwinginze ungire mushasha. Mana ndi umunyabyaha narakubabaje, Mana ndakwinginze unkureho ibyaha byanjye. Mana ya maraso yawe y'igiciro akureho ibyaha byanjye. Ndemeye ko umbera umwami n'umukiza wanjye ibihe byose. Yesu ndakwinginze umbera umushumba, unje imbere nanjye ndakuje inyuma. Ubwire Imana, genda ubwire Imana, genda uyibwire ibyo wakoze, genda mwene data. Uri umusambanyi nawe urabizi, urikinisha nawe urabizi. Mukobwa baragukurakura ku mabere nawe urabizi. Ayo mabuno yawe abasore bayamaze bayakubitagura bayakorakora,
nawe urabizi. Genda mu cyumba ugenda usenga Imana, genda ubwira Imana ibyaha byawe, ugenda ushaka imbabazi, jya gushaka imbabazi, genda usaba Imana imbabazi. Imana nayo irazikugirira, Imana nayo iraziguhereza. Ariko mu gihe udashaka gusaba imbabazi, Imana nta mbabazi guhereza. Nimugende mwihererane n'Imana mu byumba byanyu musenga Imana. Imana yo mu ijuru irabahanagura ibyo byaha byanyu. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Niba uriho mwene data kandi uriho, ibyo uri murakora urabizi, uri umubeshi, ugurana bagenzi bawe kugira ngo ushake inyungu, uri umujura, wibisha umunzani, ukora ibyaha bitandukanye, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, genda ubwire Imana ayo magambo nakubwiye, kandi ubwire Imana bivuye mu mutima, kandi uyaturire utanyuze ku ruhande. Imana irakubabarira. Tugiye gusenga Imana. Data wa twese mu ijuru, ndakweretse bano bana bawe, ndakwinginze Yesu Kristo ubakureho ibyaha byabo. Mana ndakwinginze, abagenda gupfukama bakaja gusaba imbabazi, ndakwinginze amaraso yawe abeze, abakureho imyanda yabo yose, ubogeshe amaraso yawe mu mutima no ku mubiri. Mana waremye ijuru n'isi, rino jambo ndarisengeye, ndakwinginze rigende nk'umuriro, rigende mu mitima y'abantu. Data wa twese, Mwami, umumarayika arijane arishikane kuri wa wundi ukeneye karyumviriza. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana yo mu ijuru nibahe umugisha.